Od kad je svijeta i vijeka homo sapiensa muče razna pitanja, koja mu nikada ne daju spokoja. Kao na primjer, zašto Bosna i Hercegovina ima dva imena? Mislim da nisam jedini koji kad je bija mali da je mislio da su Bosna i Hercegovina u stvari dvi države, a ne jedna. Pa kako smo onda dobili jednu zemlju sa dva imena i to još onako u tako bliskom susedstvu? Ja mi rahama ti moja mila. Prije svega moramo se malo upoznati sa današnjim predmetom izučavanja, tako da ću sada održati jedan brz i besplatan sat geografije i povijesti. A bom ti ćeš malo govorit s kim ću se družiti. Država Bosna i Hercegovina je parlamentarna republika koja se smjestila duboko na Balkanskem poluotoku, ako uopće smatraš da taj poluotok postoji, jer je to samo geopolitički pojam koji je nastao u 19. stoljeću od strane tadašnjih velesila. Magari ja dobro kapitaliziram od toga, ali nećemo sad o tome. Ona graniči sa lijepom našom domovinom Hrvatskom, s braćom preko Dunava Srbijom i sa ubavom nam Crnom Gorom. Vi mislite da ona nema izlaz na more, ali ako malo boje pogledaš, vidit ćeš da ima izlaz na grad Neum. Ako te to zanima u širem opsegu, imaš moj shorts o tome. U voje službena zastava, u žuti trokut, odnosno kutovi toga trokuta, predstavljaju tri konstitutivna i ravnopravna naroda, koji su u stvari državotvornici. Plava boja nebo i slobodu, a zvizde Europu i kao ča vidiš, one se nastavljaju. Al da se mene pita, ovako bi ja konstruira zastavu. S obzirom na obzir, kako bi reka Enes, inače moj vrlo dobar prijatelj iz stranke, da tri konstitutivna naroda čine ovu državu, zato je neki i zovu modernom, već pokojnom Jugoslavijom. Bošnjaci koji čine 50% stanovništva, Srbi 30% i Hrvati 15%. I tu su isto nacionalne manjine, ali kega je briga za to uopće. E sada, ona je i upravno podijeljena u dva entiteta i jedan distrikt. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, ako se ne varam, koja, vjerovali ili ne, nije dobila naziv po Srpovima, i distrikt Brčko, koji je kondomini oba entiteta. Ča to znači? To ti je suvlasništvo, to jest zajednička vlast nad teritorijem. All right, sad kad smo se upoznali sa ovom sortom, moramo nastaviti posao, zbog kojega smo tu i za ča baš i nismo civilizirano plaćeni, ali nema veze. Što je Bosna, a što je Hercegovina? Pa da ti ne vučen maz bez veze, to su samo regije. Ali otkuda počinju i kad ih se završavaju? Bosna čini najveći dio teritorija, tu spada Bosanska Posavina, Podrinje, Krajina, Semberija moja u aprilu koja me držala u krilu i tako dalje. Hercegovina je na jugu i tu spada Kamen, Krši, Maslina. Te neslužbeno počinje južno od Ivan planine. Govorim neslužbeno jer granica nije jasno definirana. Kako osjećam lagano olakšanje nakon ča završim svaki ulomak ovog video zapisa. Zanimljivo, bolan, zanimljivo. Osim pitanja koja je šifra od Fiće, nas muči pitanje kako su ova imena nastala. Također treba uzeti u obzir da se ovo cijelo područje zvalo i Herceg Bosna, još od austro-ugarske okupacije. Taj su naziv većinom upotrebljavali Hrvati, ali i Bošnjaci, od čega je iskovan naziv upravne jedinice Hrvatske zajednice, kasnije Republike Herceg Bosne. Taj naziv je imao stilsku vrijednost te se koristio za pjesništvo i u svečanom govoru. Pojam Bosna prvi put spominje Konstantin VII, bizantski car, gdje opisuje u svom dnevniku malu zemlju Bosanu sa 2 s, kapiš, jer tamo ipak žive Bosevi. Uglavnom dolazi od imena istoimene rijeke, što nije da se dogodilo prvi put na našoj kugli zemaljskoj. Ali kako je rijeka dobila ime? Porijeklo je proto-indo-europsko, Bos ili Boh, po nekim izvorima, jer ne zna se točno jesu još Iliri bili na ovim prostorima tad. I znači voda koja teče. Hercegovina je lakše objasniti jer je naziv kasnije nastao. Dolazi od njemačke riječi za vojvodu, Herzog, što dolazi od staroslavenskog Herceg, što je danas i jako često prezime. Takove su bile okolnosti jer je Hercegovina originalno bila vojvodstvo, a vojvoda u ovom slučaju je Stjepan Vukčić Kosača, koji je uzeo titulu Herceg Hum
Huma i obale. Hum, za divno čudo, ne mislimo na tuva srcu Istre drage Mići grad Hum, nego Hum izvorno Zahumlje, koja je stara zemlja i kneževina, za nju si sigurno čuja u 6. razredu, koja se nalazila na jugu današnje Hrvatske i BiH. Pa potle ovo područje dobiva naziv Hercegova zemlja i kako bi olakšali sebi i meni, jednostavno Hercegovina. Ime je ostalo cijelu nadolazeću povijest i dobili smo Bosnu i Hercegovinu kakovu znamo i dan danaska. Moramo još jednu stvar raščistiti, ali zbog čega? Što zbog čega? Na primjer, kad su se ujedinili Tanganjika i Zanzibar, nastalo je novo ime Tanzanija. S obzirom da je BiH zadržala svoje povijesno ime, hoćemo li u budućnosti vidjeti kakvo spajanje imena u recimo Bosgovina, Her Bosna, možda čak i Herceg Bosna, kao jedno ime? Ne znam, ali živi bili pa vidjeli. I to je to, nemam pojma kako mi ovo došlo na pamet, ali puno stvari mi dojde na pamet, neke dobre, neke ne. A i taman isto da ja poberem koji pregled i da ja isto malo kapitaliziram. Tako da nemojte čas zamiriti i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!